Sad ću praviti neku pitu sa špinatom, sirom. Ovdje bi neki kora što su malo polupečene. Ne volim baš te kore, ali teško je s njima malo da se radi, ali nemam dovoljno špinata. Volim da ima malo više povrća. Salate, lišće. Sad ću to operam. Šišak tek iz prodavnice. Ovako operam, sam ću staviti ovu zdjelu, tako da fino iscijedim u nju. Fino iscijeđen. Koliko vode je ostalo. Sad ću ga ovdje stavim i neću ga uopšte sitni, nego ovako nakrupno. Što nije onaj veliki krup, onaj sitni. Toliko mlada, nema šta. Stavio sam slanog sira. Stavit ću pavlake. Stavit ću na njemu i 2 jajca. Sam je to izmiješao, znači ima malo više pavlake tu i sira nego što bi trebalo da bude, ali zato što su kore ove polupečene pa su sublje. Ja nemam kisele vode, ja obično ubacim kiselu vodu unutra. Mjesa je gotova. U tepsu imam dole ulje, sitnio sam ove, skoro sam ih sitnio da, što su suve, samo ću to izmiješati sa ovim špinatom i sa sirom i pečem. Sjedinio sam sve u staklenu tepsu i sad ću gore na vrh stavim za picu sir, da to sve povežem. I onda pečem. Evo tako, stavio sam gore taj sir i sad ću da to pečem. Evo, ispekla se pita. Izjekao sam je. I to je ta pita. Sa jako mnogo sira. Da, evo napravimo pravo tijesto. I ovaj gore sir, ovaj mozzarella sam stavio za picu. I on to sve fino uveže. Kako je ovo dobro. Samo malo feta sira da zasladi, znači samo feta sira malo da bude slano i kako je ovo dobra pita. Vruća.